وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه إليه صراطا مستقيما يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kelas. What they need
kade programme ko ay ko Ustaz Muhammad Tayyib Ba ko kamɓe woni jeeraɓe jonɗen ɗo manam kanko woni modérateur o mi jonnaɓe micro o fuɗɗude programme والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين له بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. Louange à Allah, le Créateur de l'univers, le Seigneur des mondes. Nous sollicitons la bénédiction divine et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le sceau du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur lui qui suivra le chemin de la droiture jusqu'au jour de la rétribution finale. Mes très chers frères et sœurs en islam, permettez-moi de vous adresser la salutation islamique la plus sincère, la plus fraternelle, en vous disant tous et toutes Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames et messieurs, distingués invités, distingués imams, érudits et disciples du Saint-Coran, voilà le programme du déroulement de cette cérémonie de remise des diplômes de ce centre Ousmane Ibn Affan de mémorisation du Saint-Coran. Nous allons commencer, Inch'Allah, par le mot, n'est-ce pas, du moudir, c'est-à-dire du directeur de cette cérémonie, qui sera suivi par une lecture du Saint-Coran, qui sera effectuée par Al-Hajj Ibrahim Gabi, et nous allons entamer la présentation de nos hôtes, qui sera suivi également par le mot du directeur du centre de mémorisation, le chef Ousmane Gabi. Nous allons procéder à quelques extraits de lecture du Saint-Coran de la part de certains des disciples de la centre Inch'Allah, et nous allons procéder également au mot, c'est-à-dire à l'audition du responsable du centre. Et nous allons procéder du décernement des diplômes, qui sera suivi par la prière de l'Asr et la bénédiction finale. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons tous la bienvenue de cette grande rencontre culturelle islamique, Inch'Allah. Nous allons appeler le directeur principal de cette cérémonie. Alay muslimin ɓe tedduɓe ko saɗijama fof ɗoni maɓɓe nokkuon ɗumbatal mawgal waɗangal barke ay ɗumbatal alqur'an karim kala ka ɓangori saɗi muɗum toɗi mum ino hicci alay ko ni heɓɓira fiino ndeɗo jonde yaaritta kadi adi kon taw haray oɗo sukamen Alhaji Ibrahim Gabi ko janggana en alqur'anul karim si iwi ɗon konngol e uɗir ɗumbodirangal ɗo si iwi ɗon inchallah e ɓangingol inɗe yoga e fofoɓe men tedduɓe ɓe waɗa hito e muɗum yo semmin jonde nde si iwi ɗon inchallah haray kamɓe taalibaɓe wodoyego e maɓɓe janngam en seeɗa alqur'an si iwi ɗon haray konngol halfinaɗo imana hafla o si iwi ɗon haray ko jonnitugol taalibaɓe timminɓe ɓen e diplôme ɗi maɓɓe ɗi si iwi ɗon haray ko juulugol alansara on si iwi ɗon haray ko duwawu e timminowo jonde nde inchallah taala. Nous allons rapidement appeler le disciple Alhaji Ibrahim Gabi pour procéder à la lecture inaugurale du Saint-Coran.
أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Madame, Messieurs, Inch'Allah, nous allons évoluer dans notre programme de cérémonie de remise des prix, bien des diplômes de ce centre de mémorisation de Saint-Laurent, Ousmane Boun Affan. Nous allons essayer de présenter les quelques personnalités éminentes qui sont parmi nous, Inch'Allah. Nous allons commencer par Monsieur le ministre d'État du tourisme et de l'hôtellerie, El Hadj Thierno Ousmane Thiam. Allahu Akbar. Inch'Allah, suivi de représentants de la Ligue communale de Ratoma, El Hadj Keboura, suivi également de El Hadj Mohamed Salim Kenyeko, suivi également de El Hadj Mohamed Diab, suivi également des personnalités, n'est-ce pas, de Moulazamat Al-Imam Malik, commençant par son président, El Hadj Cheikh Omar Bari, suivi également le ministre de la Jeunesse qui vient d'apparaître. Il s'agit de M. Mouktar Diallo, suivi également de El Hadj Aboubakar Ndiaye Diallo, Papino Géribi, et le docteur Mohamed Wouri Bari, El Hadj Suleiman Bereti, Monsieur Mohamed Diaby, El Hadj Mohamed Alpha Diallo, suivi également de El Hadj Suleiman Sidibé, El Hadj Suleiman Bereti. Donc voilà d'autres personnalités également dont les noms viennent de nous parvenir. Il s'agit également de M. Ibrahim Abba, magistrat, on peut le dire comme ça, mais c'est encore une personnalité coranique. Donc voilà, ce sont ces mots-là qui nous sont parvenus concernant les grandes personnalités qui nous ont honorés par leur présence de cette grande cérémonie de remise de diplôme. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ousmane Diaby, qui est le directeur de ce centre de mémorisation, Ousmane Boun Affan. Nous allons entamer le troisième point de cette rencontre. Il
s'agit de l'allocution du directeur du centre, Cheikh Ousmane Diagne. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي تكفل بحفظ كتابه فهيأ له في كل عمر ثلة من أحبابه، ثم الصلاة والسلام على سيد قراء الدنيا والآخرة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سعادة المدير للشؤون الدينية راعي هذا الحفل، سعادة الأمناء للشؤون الدينية في البلدية الخمس، السيد الأمين للشؤون الدينية في بلدية رطومة، أصحاب المعالي الوزراء، السيد مندوب الهيئة العالمية للكتاب والسنة في غينيا كوناكري، رئيس منظمة الإمام مالك، السيد إمام مسجد السلطان عبد الحميد حام، والمستشار الخاص للأمين العام للشؤون الدينية، علماء الأفاضل، سعادة مدراء ورؤساء المنظمات والجمعيات الإسلامية، أيها الحفل الكريم، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم في هذا الحفل المبارك، حفل تكريم الدفعة العاشرة من أفراد المركز باسمي وباسم هيئة المدرسين والمدرسات في المركز. اسمحوا لي أن أقدم إليكم هذه الكلمة الموجزة التي تتعلق بالمركز من يوم تأسيسه إلى اليوم في النقاط التالية. تأسيس المركز: أسس المركز في عام 2000 بحي كونكسير مع حوالي 10 تلاميذ، وكنا ندرس في كوخ في دار المرحوم الحاج عبد الرحمن سوق الذي ساند وساعد في ثبات المركز واستمراره، غفر الله له. مقر المركز حاليا في حي يبيا ببلدية رطومة غينية كوناكري، وقد وجد المركز مبنى جديد ب3 طبقات بجهد من الأخ الفاضل الحاج محمد جابر الذي تبرع بخالص ماله في هذا المشروع الخيري المبارك، فجزاه الله خيرا وأكرمه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النظام الإداري للمركز إدارة تسعى في تيسير برامجها الدراسية للمركز إدارة تسعى في تيسير برامجها الدراسية وفق الرسم المنهجي فيه، وتتكون إدارة من مؤسس ومدير العام الذي
هو خطيبكم، ومن مدير التعليم الشيخ محمد صالح الدين، ومن رئيس المدرسين الشيخ أبو بكر كونتي، ومن سكرتيريا والمدرس الشيخ محمد تفسير جلو، ومن المراقب العام الطالب محمد آدم بلدي، ومن 13 مدرسا ومدرسة. المناهج الدراسية في المركز: تدرس في المركز المواد التالية: القرآن الكريم بقراءة الإمام عاصم الكوفي تحفيظا وإسنادا، وقراءة الإمام نافع بالرسم المنظوري التجريد تحفة الأطفال ومقدمة الجزرية، العقيدة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، والمنظومة الحائية، السيرة النبوية، الأرجوزة المئية في حال أشرف البرية، الحديث 40 النووية، النحو والصرف، متن الآجرومية. إنجازات المركز: من إنجازات المركز من يوم تأسيسه حتى الآن ما يلي: تخريج 10 دفعات من حفاظ المركز، ويبلغ عددهم 121 حافظا وحافظة، وقد حصل عدد منهم على الإجازات بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يواصل بعضهم مراحلهم الدراسية في الدول العربية والإسلامية كالسعودية ومصر والمغرب والجزائر وماليزيا وتركيا والإمارات والسودان وموريتانيا والنيجر وغيرها. إتمام 75 طالبا حفظ القرآن الكريم في المركز، بعضهم ما زال في المركز يراجع. وأخيرا أشكر الجميع الحاضرين، وأختم كلماتي بتقديم الشكر الجزيل لفضيلة رئيسي لفخامة رئيس الدولة البروفيسور الحاج الفاقندي لرعايته وعنايته بأهل القرآن الكريم في بلادنا، وأخص بالشكر للأمانة العامة للشؤون الدينية التي تسعى بكل وسعها في تقديم برامج في بلادنا. والشكر موصول إلى المملكة العربية السعودية لدعم المراكز القرآنية في غينيا عبر الهيئة العالمية للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي. وأخيرا أشكر جميع المساندين والمساعدين لنجاح هذا الحفل المبارك ماديا ومعنويا. أسأل الله أن يثبت القرآن الكريم في قلوبنا، وأن يرزقنا حسن العمل به، وأن يجعلنا وأهلينا وآبائنا وأمهاتنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala en jarnimo e ɗi nemaji mawɗi ɗi o nemini en. Wi'i en weltanike Allah subhanahu wa ta'ala: wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kala nema mo wonɗe e muɗum ɓe wonde Allah subhanahu wa ta'ala. En weltanike Allah en jarnimo, en watti ɗon weltanagol ɗe yeesoɓe men, e weltanike ɗe ministre ɓe men
ɗe ministre ɓe no sembinde en fi oɗo alquran haray onon ɗo en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yalla ɓandu fimo on yiɗi alquran on tiddini alquran on considiri alquran yalla teddinfimo anda fimo haray ɗum ɗo holli wondema onon ɗo o gouvernement men ɗo no yiɗi alquran no teddini alquran yalla wat barke moɗon e hikka ɗon jarmugol ɓe taweteɓe no waggiri no darani alqur'ana no teddini yimɓe alqur'ana ɗen no tambiti duɗe ɗen ɗum ko ɓe siɓɓe meɗen alaji mamma saleh yo allah rena en ɓe aynana en ɓe waɗana ijaba maɓɓe ya rabbi ala hikka e ɗon kadi hollutugol on ɗiɗe siɓɓe meɗen ɗo kadi alaji mouhammad diaby taweteɓe ngal ɗo duɗal koye ley babahun ni men fuɗɗino babahun ni gonka sen cheikh oumar en ɗo no ɓeli e acciɓe karmukoɓe acta yahaynoɓe toon hewroɓen no ɓeli koye ley babahun ni men fuɗɗino hande alhamdulillah ɓe alaji mahamad diaby ɓe ɓe yawno gaduɗal toon ɓe dari no ɓitti ɓe inni jooni ndaare so ɗum heɓi tabbo ɗo ndaaren si en soode finnuɗal ngal ɓe soodi ɗon parcelle ɓe inni yoɓe ndaaru piranmo men faala min jondi ɓe hemdeni en ɓe waɗi étage 3 da ɓe waɗi fonder to ɓe waɗi saali min jani rowani tawanoɓe ɓen ka uddutogol ɗon karamotoɗo ɓuyɗo e hoore ko ɓuy tawan rowani yaɓeya ɓe yewno ɓe kilimatiti fof ɓe inni ɗo mi waɗani allah ɗo ɓiɓɓa ronatanan ɗo mi mayata ɗo goɗɗo rona mbiɓe igon nden ñande ɓe arata ɗon fii gondororgol haye fof ko si ɓe neɗɗine ɓe jonni en woni few waɗi fof haa gasa haray jamanu haani jarnude sukuɓe ɗo weldanoɓe so jooni sukaaɓe ɓe wonno ɓe waalade e leydi ɓe waɗani fof danɗe ɓe waɗi matla ɓe waɗani ɓe ventilateur nokkiiri ko waɗama climatisé min ni on 3 da ɓe waddi e juuɗe men pour on fof ɓe waɗi kala ko waɗete hara en torki allah subhanahu wa taala yallah yoɓɓe joɗi aljanna ɗum ko alaji mahamad ɓe ɗo ɓe ɓamo yimɓe yiya alaji mahamad diaby haray mi watte ɗon weltanagol karamuko an ni karamuko an ɓeɗo alaji mahamad alpha diallo ɓe hunjini buy inamin to ɓe hunjini buy ɓe hunjini jamaji buy ɓe seerali ɓe hunjinde ɗo ngeli neɓali en tungodiri e maɓɓe ɗo kadi ñande hafla on gasi tungodiral ngal nde ñande ɓe wayno ɓe hooti gaduɗa salambal ɗum ɗo kadi ɗay fewnike e karamokoɓe ɓen ɗo doctere himmini ko dartinoya cheikh ba en fof dartini ɓe sukaɓe ɗo ɓe capanɗe 9 ɓe inni ɓe haani hendade diplôme min nelani ɓe ɓe seeni fi ɗum ɗo hande ni kadi ɓe maaki ɓe hirdade hande janngo ɓe dawa senta kanuɗa hare ɓe kippanen tontuɗen janab newugol fayɓe ɓe e jannugol ɓe jikkuji moƴƴi to juuɗe ɓe ɓe janni namin tu ko buy ɓe janni buy allah waɗi kadi barki e duɗal maɓɓe ngal hare suko ɓeɗo no ka leydi meɗen ga jamanu hani ɓe jarnude weltanoɓe encourage ɓe kadi
no gasa ɓuri hewti ɗon ka maɓɓe wona komi woni yewtude ɗo ɗon o sahaaɓe so ɓe e hewti ɗon ka duɗal ɗon ɗi yiɗi salambande haren eɗen tori kala heɓɗo moye yo hewtu salambande e duɗe ka deɗɗe majji ɗiri ɗon ɓe yiɗa ɗon hare no hekki e maɓɓe ɗon ceerno Mouhammad Bello Alhaji Mouhammad Bello haray ko juuɗe ɗe min jatɗi ɗo kamɓe ɗon ɗiɗo ɓe fof ko honjiɓe alquran ɓe mari duɗe haray no hekki e maɓɓe ɗon kadi Alhaji Mouhammad Amin e Diallo minen karam koyen ɗon no hekki e maɓɓe ɗon kadi e Alhaji Mouhammad Mouhtar Diallo ɓeɗo fof ko kamɓe miñiraɓe maɓɓe ɗenni hara iɗen weltaniɓe hiɗen jarniɓe eɗen jarniɓe ko wonɓe ko muɗum ɗo ɗon hannde ɓe fayɓe ko kamɓe woni sabu muɗum sabu si ɗi jannano ɗon ɓe heɓatano feere jannugo haray ɗum ɓe weltaniɓe fota hara ɓe sukaɓe ɓe yiɗon ɗo Allah newini hikka rowani ko jonnuɗe ko noɓey e ɗiɗo hikka en jonni 49 no jeeya e sabu ɗum ɓe Alhaji Mamadou ɓe sabu place mi woodi ɗon haɓe janngay jemma e ñalawma woɓɓe ko climatiseur huɓɓinta joɗɗo jam a kay koɓe welti woɓɓe hannde kadi jemma e ñalawma no woodi no janngire aray no jeeya e ko wallitiina fi janndugol ɓe Cheikh Mouhammad Salih Balde no jeeya e maɓɓe Cheikh Mouhammad Tafsir no jeeya e maɓɓe Cheikh Mouhammad Ba no jeeya e maɓɓe Cheikh Aboubacar Konte no jeeya e maɓɓe Cheikh Mahmoudou Balde no jeeya e maɓɓe Cheikh Mohammad Diaby haray ɓeɗo woodi buy ɓe mi wolaali inde mum e jannoɓe ɓen ɗo haray jannoɓen ɗon ɗuuɗi alhamdulillah e nder ɗi duuɓi ɗo en heɓi jonnaɓe diplôme temedere e nogay e goo ɗi duuɓi ɗo ilangal Sinthia en heɓi tippinɓe taweteɓe ɗo heɓɗaɓe ɗo diplôme 50 e jowo ɓeɗo alhamdulillah ɓe heɓi wakkilaɓe jande fi hunjom alqur'anare taalibaɓe ɓen ɓe fof taweteɓe no ka duɗal ɗon e duɗe ƴewɗe kadi e duɗal ngal e mana taalibaɓe men munjiɓe ɗon ɓe sintoyi duɗe e taalibaɓe ɓeɗo ɓen fof si kafodiri yaa e wulure e 337 hara eɗen jogii 40 kammo goɗo ɓe jannude eɗen jogii duɗe 11 ƴewɗe duɗal ɗon mana gaynuɓe o simin hoolike ko ɓe hunji ko en heɓi classe ɓe udditani duɗal eɗen udditande ɓe duɗal alhamdulillah en ndaari en tawi needi ɗin no heɓaani ka duɗe cheikh maran ɓe makan ɗumen ko min fuɗɗi duɗɗonde diplôme ɓe heɓɗi wakkile muññe tampere gonɗo e muɗum ɗo ko ñande gonɗo gasa Allah ittanayo ɓe encourage men moƴƴa ɓe wakkilini men moƴƴa ɓe tambiti men moƴƴa haa ka fewndi ɗo hannde ɓe inni yo jama on kadi wakkilo kala galle yo heɓu hunjiɗo hay siko goto kala galle yo heɓu hunjiɗo goto ɗum hannde si en ndaari Konakiri ɗo inne alhamdulillah ɓe sukaɓe hunjiɓe alquran ɓe yaltata ɗeɗɗoya gonɗo ɓoy inchallah ɓe wonata kila
ɓen ɗo ɓe woni ka duɗal ɓe heɓi needi duɗal ngal inchallah ɓen ɗo nafay jama on ɓe yaari o e nder ɓeɗo e nder ɓe yaltuɓe ɗo woɓɓe janngoyi Arabie Saoudite woɓɓe janngoyi woɓɓe janngoyi woɓɓe janngoyi Maroc ɗo woɓɓe janngoyi Algérie woɓɓe janngoyi Malaisie woɓɓe janngoyi Turquie woɓɓe janngoyi kadi Soudan woɓɓe janngoyi Mauritanie woɓɓe janngoyi Niger are no jeeya e artiiɓe fuɗɗaade ka luɗal ɗon Cheikh Mahmoudou o ɗo e Mouhammad Balde Allah newnanimo o yehi waɗi jami islam e warti mo jeeya e jannoɓe ɓen ka luɗal ɗon mo jeeya e jannoɓe ɓen ɗon kadi Cheikh Ibrahima Khalil Diallo taweteɓe ɓe janngi alquran on ɗo ɓe hunjike ɓe janngoyi kadi qira'at jiɗi ɓe jeeya e jannoɓe ɓen ka luɗal ɗon aray en tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah hokken barki nde ɗo alqur'anare o danda en kaymum mba mayre o waɗa en fof yiɗɓe Allah o waɗa en fof ɓeygore makko sabu yiɗɓe alqur'ana ɓen o ɓeygore Allah Allah waɗa en e maɓɓe ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. على جمال دكتور فوبانا وكامل فينا في الدنيا دومي دو على أن أنت في مكة السلام عليكم ورحمة الله. Bon, nous remercions le directeur de ce centre. Il a donné une physionomie de ce centre. Donc un centre qui a maintenant plus de 1300 et quelques disciples. À mon avis, je suis persuadé que le Coran est en train de prendre une grande dimension dans notre pays. Imaginez-vous, il y a des centaines de centres de mémorisation du Saint-Coran dans notre pays actuellement, un seul centre qui renferme plus de 1000 disciples. Donc c'est un avenir radieux pour le Coran chez nous en Guinée. Nous allons entamer le point qui suit. Ça concerne la lecture des quelques par certains des disciples de ce centre, Inch'Allah. Il va commencer par le disciple Abdoulaye Touré. Le disciple Abdoulaye Touré, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن
فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العظيم. Apa Saleh Bari? Saleh Bari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Suivi par notre sœur Fatima Diari Diallo. Fatima Diari Diallo, si elle est parmi nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
le disciple Ismail Bari. Cerno, Oustaz, Marte docteur do film e jaɓaneɓe ɗon film noon ɓe moƴƴa. Et voilà, nous sommes vers le terme de cette séquence de la lecture mélodieuse du Saint-Coran, effectuée par les différents disciples respectifs. Inch'Allah, le frère, le disciple Ismail Bari va procéder à sa lecture et en même temps procéder également à l'invocation clôturale qu'on appelle Khatmul Quran al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الحمد لله نحمده وهو المستحق للحمد والثناء نستعين به في السراء والضراء ونستغفره ونستهديه لما يقربنا إليه ونؤمن به ونتوكل عليه في جميع حالاتنا ونصلي ونسلم على أفضل مبعوث للعالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنفد ولذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا وأن تنور بكتابك أبصارنا وأن تخلق به ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه لنا إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا
ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا وجعلنا راضين من الرزق والعيش بما قسمت لنا. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا ولد، جزاك الله خير. Nous allons, Inch'Allah, évoluer dans notre cérémonie de remise du diplôme. Après ça, nous allons octroyer le micro à notre ministre du tourisme pour son allocution.
orienter les caméras. Voilà.
we janga ko woni ko fo ay ko yida o te so so tay yo e netto ko la ko e ta ko sendi e fonje do woni ko ko woni soppe ko hundo te ko hundo nani nana do anima fo anima ma ko ko anima o so e ta ya ara ile toro to ile do fo ele do fo ma e fo ko yo ma le wuro e fo ki ele do e fo si ele do e fo ile anti e yo pi la sura te si e fi ku de le do le yo na ma wa le le para ni mo ni ora si ma ni si dai alla wa ni mai go to e ho lan tu mai de ko ta ku ora na ni mai go la ta fa ko e do la ma ni si ka ke la ti ra ne masi ko na ti ra ne pe la ne e wa ni ko na ti ra ne e a ta ku na no ya yu ko ye ho e ko no no he fu no sunna ni le ta ni ko na yo la do ti ro de ma ni ko la mu no no wa do fo do wa da da ni fo do be le man i do ye ala ko la mu fo do ni no wo do wa ni wo ko wo do wa ta de ida ni pe wanta ne ila family wanta ne ila anda no haja pasa dentro santigo ya la dentro santigo o horo te ku ko foga ma ya la dentro ku ko ya la dentro tampine wonde yeto wonde ma foka pe ya la dentro ala ni dunna ta ka ko le todo ko le endo anda do honde puede rato malo ko tena ko lima mendo ko mama ta sama de no mama so be ma ba ya de kapo lo man ki kapo ra ka ye kapo ra ye tu de lo wa ma mi kana ki ma o be ya se ya fo de ya fo ala ji ba ma so no na de no na awa banda e wanda na ila nyande go o me wona pa ko kuni ni yo tu ta ila seti ni yo tu ni na ma ni seti ni ko na ande o no ni na ko ta me do o ni wanda ni ta duwa sai no ai ni kwa au ni au ye no ala ko yo ta wa je yo o ma ni ele do se no ni se ni do shito de du ni na ka ni do no ni e fo ni de vedo e ko pi de vedo lo ni ko ni we ula la na ja ba ko le lo anti se no ni wona se ta ti do e se no do na ja no ai ko wa ko ho ni para ido wa itaji ni wa no na ta ko ko na ta ne ndo no ko ni ka mo ta do e ta na ni ko ni ai ko ala wa ni do no ko se no ki de no ka ta ta ba ni de na ko wa de ni ko ni ko ne ma ta na ni do e we ta ko la ta no ko ni de ni ja ni pa se ni ko ni ko le ba yo na ta donc ye watta na yiba e piiti gongo aanate e piiti gongo bonnate e piiti gongo ɓurɗo toon yimɓe wantanayira atte yalde tubañata tubaño wantanayirata e waɗu ha hañidine ɓura ɓuriɗum menen meɗen ɗo menen waɗade mambo gouvernement feɓe laamu noon komi woyta no waɗa sa tawi ka waɗi lekki menen mi yeɓɓiɓe ka haako andi jawata ko woni ɗo ko rutti ko tippagol yo Allah waɗu e walla no rayo ne tippanayo e wuuro par ce que si tippama noon ko woɓɓe ko yawa si woɓɓe ɗo ɓe noon andi calɗiri andi aɗa yo saltiri ala e leydi yo Allah fawo en no moƴƴi yo
combat on the way to the innocent, Catalan praise, Catalan monk, we were at them. When I had the people, they go where the people they want me. They go where the people they want me. Who go hard to go be family, other family, different massive. My own area. Authority, faith, holy, travel. For the world, God, I justice, now don't be my own. See, you have to be my young. You are the you are the one that went and found me there. You are there. You are Allah wani menen be yo to yaade la moy karam men hona kaade men hona ka wona ko men sertino may de rew modi ko non do bomba ko men dajini ko men la tay ko anda on ko na ni ko ko na ko na ko de no ko ni de men ake yo ke dai ko honda ai ke ke ni ko men pa ke sigere o budi ala e mon na yi ala ka te di mas ko ko ti do ko ya na ni pa no ande ake si o ni ko men ta ko me me ya fe e ka ya na ko ko no do ina o na ko me ka o do ni mo se Benda kami bosan pisan, bosan kisan, kufir bosan itu saya maaf ada selalu. Bien, mesdames et messieurs, nous allons écouter attentivement le discours étudiant, n'est-ce pas, monsieur le ministre de l'Osman Diallo. Nous allons rapidement entamer l'avant-dernier virage de notre cérémonie de clôture qui consiste, n'est-ce pas, à la remise de diplôme entre les équipes de l'accompagnement de la santé. Soulignons la présence de l'une des personnalités éminentes du Saint-Coran qui n'a pas été annoncée au préalable, c'est-à-dire le docteur Aboubacar Koukouran.
seedinde en ɗon seedina adna Allah on fof wondema si ɓe heeɓi oɗo résultat ko Allah subhanahu wa taala neminiɗa e ɗum ɗon ɓaawo ɗum no woodi wonɓe ɓe wallitade binde kiikiɗe jemma e ñarorma joni ɓe Oustaz Diaby tigi jonnay ɓe diplôme fi hollugol hiɓe irritaniɓe hiɓe weltaniɓe haray ko ɗum ɗo wonde gattorde taw yeeso ɓen ɗon fof haray ko karamo ko amen men fof karamo ko Oustaz Diaby en Alhaji Mouhammad Alpha Diallo Oustaz Diaby jonnayɓe diplôme fi irritanagol ɓe ñande o hiɓe irritana kono ɗo ko seedintingol o adna Allah on ɗo wondema haray ɓe jarnama haray ɓen ɗon ko ɓen woni karamo ko Oustaz Diaby en ɗiɗo Oustaz Diaby rat onno Dar Salam e Oustaz Diaby Yataya ɓe andi ɓe fof ko Oustaz Ousmane Ibrahima Diaby kante wiyete tawi Oustaz Diaby haray arte kañum kadi e ɓeya hiɓe qirritani weltani Alhaji Ceerno Ousmane Diallo ministre d'état men on ka hôtellerie et tourisme haray ɓeɗo kañum kadi no jeeya ko woni supportude fiiɗe duɗe no ɗe yahira yeeso haray ɓe jonni on ɗon diplôme fi qirritagol weltanagol ɗon seedina aduna Allah on haray si iwi ɗon Alhaji Mouhtar Diallo ministre men on de la jeunesse et de l'emploi jeune haray hiɓe qirritaniɓe hiɓe wallude duɗe ɗen fi no ɗe yahira yeeso Oustaz Diaby holliti modi no weltaniɓe si iwi ɗon haray Alhaji Mouhammad Diaby Diallo Ba Allahu akbar haray fi o étage wowlano fi mum ka duɗal waɗa ɗon tawi ko waɗirangal fii ka fayɓe ɓe hunjo mbiɗo annditi ko le 11 novembre mais yawno men inaugure 11 novembre 2018 ɗo wiyeede 25 novembre 2019 tawi en heɓi 45 min mi wayruno ko 45 men dartirno ga ko jonni 41 personne no gasa ɓeeɗa haray e winoɓe habitto seeɗa haray Alhaji Mouhammad Diaby Diallo Ba haray a weltanama si iwi ɗon Alhaji Hashimiu Bari Alhaji Hashimiu Bari haray ɓeɗo kadi ko kawtal Oustaz Diaby en hiɓe wallitiɓe fi duɗal ngal Alhaji Hashimiu enno ɗo fayi si iwi ɗon Alhaji Alhasan Diallo Alhaji Alhasan Diallo ɓeɗo kadi ko kawtal ɓe Oustaz Diaby hiɓe tambiti duɗal ngal moƴƴa hiɓe ɗo awa mi haynike ɓe ɗa haray hino ɗo kañum kadi monsieur Mouhamadou Mori Diallo monsieur Mouhamadou Mori Diallo Ba ɓeɗo kadi hino jeeya e kawtal ɓe Oustaz Diaby fi wallitagol no duɗal ngal yahira yeeso ɓeɗo ɓe seedini en enen ɗo ɓe seedini adna Allah fof wondema himɓe weltani ɓeye yo Allah weltano ɓe ɓuri ko Oustaz Diaby enen ɗo kon fof weltaniren ɓe naadoya ɓe aljanna sabu alqur'ana yiɗugol maɓɓe nde ɗo deftere haray si wi ɗon joni e garay ka diplôme ji ɗin hiɗi triya par lot donc haray ministre ɓe men ɓen ɓe mokobaɓe men wonɓe ɗo ɓen ko ɓen ɗon jonnata haray mo kala ɓeru diplôme ji ko jonnata kon hino yeeso muɗum ɗon kañum e enveloppe haray oɗo enveloppe no andirɗon ɗon no woodi ɓe ronkata ko Diaby fooli o komi wowlanmo wondema o fooli miɗo anndi noon o fooli kañum e Alaji Cheikhna Diaby Alaji Cheikhna Silla e haray eɗen nganndi o diplôme ji ɗo ko ɓayɓe ɗo dartinama joni noon haray
ko adduto jonnugol diplôme ji yimɓe jowo aranɓe ɓen ko ministre d'état men on Alaji Ceerno Ousmane Diallo haray arano e ɓeeɗo o hettoto diplôme makko e juuɗe ministre men on yoola heña o yaha o henndo ɗon après o warta o jokkodira ɗon haray arano ɓeeɗo o gayni hundegol Qur'an o haray kadi o heɓi ijasa ko seede wondema awa jangirta toni ɗin ko yimɓe jangiri juuɗe karam kam ɓen kadi jangiri ni juuɗe karam kon ɓen kadi jangiri nuni juuɗe karam kon ha hewti nulaɗo hewti Jibril hewti Allah subhanahu wa taala ijasa kayda diplôme ko mawɗo ɓewɗetenema janngugol kalfe alqouran e wiyete ijasa sa heɓi ijasa e riwaya goɗɗo hay ɗon ɗon wawa seede tan nendinaɗe karam ko maɓe joni haray ko ɗon suka ɓe ɗino ɗo ijasa haray ɗum ko suka men wonɓe ɗo Ismaila Bari ko mon docteur Mouhamadou Ory Bari haray gandina sidi ko mbiyo ruti haray ɗo ko gando haray awa jangi haray ko gandina haray Ismaila haray ino watti e makko ɗon diplôme on diplôme ɗon watti e hoore makko enveloppe alaji Mouhammad Sadio mo andiri kon ɗon ɓe amata ɓe ronga karmine ɗo deftere haray ɗo ɗum 50 millions tekkugal moɗon e gandan ɗo probléme ko leydi 50 millions ɓe hokki haray fi ɓeɗo sukaɓe e kaltoɓe maɓɓe sukaɓe kamɓe ɗo inchallah kamɓe maɓɓe ɓeyo min joni sukaɓe 9 millions haray tekkugal haray ko hikki ɗon ko Sidi Bayno Diallo haray ko ministre men o Sidi Bayno arga Elage Ceerno Ousmane en ɗa hendoɗa Sidi Bayno hittino awa ko hikki ɗon ko Ousmane Sadio Bari oɗo kadi juɗɗe ministre men on Ceerno onno Mouhamadou Diallo jokkita on Mouhamadou Paate Diallo on kadi jokkita on aywa haray Mouhamadou Paate ɗo so wattani yiɗay ko woɗɗe goɗɗo ko jokkitiɗo haray ko yiɗiray ko ɓerde e wiyatako ko woɗi kono gite makko ɗen ko yiɗatako goɗɗum ko ɓerde nde ko yiɗata kono hunjike Qur'an o yiimo ɗo to tawa e nder tikkemo seediti wondema ni mo hunji oɗo haray yaka seede taminen wonɓe yiɗiɓe ɓerde nde ko jiiraki onodama haray ko hikki ɗon ɗoɗimo ko ministre men on Alaji Mouhamadou Mokhtar Diallo ministre de la jeunesse et de l'innovation haray jonna yimɓe ɗo Abdourahmane Diallo Abdourahmane ikonira e makko o ɓorɗire e Ibrahim Sow jokka ɗon Abdoulaye Samoura iko ɗon Afasani Bari kadi Afasani Bari o ɓorɗira e yaaro
communal des affaires religieuses, et là, Cheikhouna Sylla, attends, vous faites des camarades avant vous faites des diablora, et là, Cheikhouna Sylla, on a Cheikh, Hafidahullah, les enfants moyens va diplôme sauté de Ira. Avec un jour, voilà du Cheikhouna Sylla, Ahmad Bay, Yokunina Muhammad Bashir Diallo, Yusuf Umar Diaby, Amin Koita, Fatmata Diaby, Usman Diallo. Kalau pada bisa mengatakan tentang diploma baru. Acha rumbo nomor. Odo ko télévision odo jogi yete odo ko télévision jogi voilà Muhammad Diaby Ba Diallo Konte voilà donc ay Ba waaw nen ko diplôme ko Youssouf Diaby Tohikino arai ko président du tribunal pour enfants aussi de meneno pedo kalinyande kabura ayo da fi mungo ni medo to kam medo na diplôme ni medo suka belen ten Muhammad Ali Diallo Omar Touré Muhammad Bashir Diallo Muhammad Adama Balde Abdullah Touré Gokere Muhammad Ali Diallo Omar Touré Muhammad Bashir Diallo Muhammad Adama Balde Abdullah Touré Are lelo beto setene lelo hundino ke has ke diplôme ke hundika ni riwaya suba godon diplôme o ninda afse suba ke ka karamo ko kisena ko jengre no e dunde karamo ko ma are lelo di diplôme immo e tele makay riwaya de Alquran alhamdulillah ko hikki ɗo joni ko cheikhna docteur Aboubacry Fofana sayu'ti shahadat haulai shabab wa hum Muhammad Ali Ba Ibrahim Alde jokko bihe Abdul Aziz Bari Abdul Qadir Diallo Wajib Ibrahim Diallo. Samsi, accu accu xel accu accu il faut golle won def ngol be yalla adi bay Aziz Purma Surin Alun Turli Al-Sa'id Uri Istahjam Yubri Haulai Syahadat
Muhammad Jamboko, Ahmad Jambari, Alfa Abu Bakar Jallo, Muhammad Yahya Jallo, Al-Haji Samusti, Audio Doctor Maduri,